Zdravo ljudi, dobrošli u SGTZOC show, ja sam vaš voditelj SGTZOC. Ovako, kako ste ljudi, da li se uživa? Danas sa mnom imamo gosta Ceca Svjetlana Ražnjatović. Ceca, kako si danas? Danas sam odlično. Odlično. Pogledajte ovaj natpis na zidu, to je sve moje. Nazad imamo peć koji će na nas grije. Ovako, Ceca, da te pitam, kako si ti ovako, kako život je? Pa bravo, ide na puno koncerata, mi sviramo, uživamo. Drago mi je. Htjela bi da znam, kako na tebe utiče ovaj rat u Ukrajini, šta misliš o tome? Pa onako, pa meni je nešto, eto, to je bila velika greška Rusa, što smo mogli onim, nema pojma, kako se zove, tu su Amerikanac zakon. Dobro. Drago mi je da smo čuli to od tebe. Ovako ljudi, htjeli bi da vam pokažem nešto. Moju, samo za vas napravili kompilaciju Soki u svim mojim videima. I da vam to vijest. Televizor, ovdje će početi kompilacija Soki. Uzmi loptu, jebem ti mamu. Evo ga, najmi igrač. I povedem se igrač. Kura! Pitam se, ko je? Ne, sigurno je jeben. Jebeni Falcao. Si vidimo kako je. Odlično! Jebote život. Evo, batim sulja. Fuck! Evo te bol. A kako me šugao svaki put povedi? Ide jedan s golmanom i doda jebenom liku. Kaže sulja, fuck. A dobro jebo ga život. Nadam se da ste uživali u tome, jer ja jesam. Ja znam da tu baš ružno. Šta misli ti, Ceca, o tome? Pa, nemoj psovati, nemojte nikad psovat. Aha, dobro. Ovako. Pošto spominjali smo rat u Ukrajini, ja imam ekskluzivnog reportera u Ukrajini koji će da prikaže tamo i borbe i sve uskoro na vašim ekranima, ali prvo moramo da vidimo svjetski šampionat Ultimate Fightinga! To je tamo gdje se bori Klitschko, možda se ne bori, Klitschko je bokser. Dalje, to je isto ko catcher, sam se pravo tuku. Evo ako idemo na televizor da vidimo. Milane, reci nam kako je tu. Dobro je Zorka, evo sve. Ovdje se uživa, ima ovdje lubenica, ima piće, ima svega, zlatna stolica, fino sam poslužen. A što se tiče borba se dobro odigrava kao što... Dame i gospodo, u desnom uglu imamo izazivača Sergeja Itkovskog koji ima trostruku titulu, dok u lijevom uglu imamo Metropolisa, on je nepoznati, ali ima oružje. Pa ovo ti je hand-to-hand combat, tako da ne znam se ko će pobijediti. Počinje prva runda! Kao što vidimo, Sergej je već počeo da se priprema. I krenuo je! Počeo se da se tuku, Sergej prima neke udarce. Pokušava da ga ubije. I pobjednik je Sergej! Nazad u drugu rundu. Dobrodošli nazad, dame i gospodo. Ovo je runda 2, u desnom uglu nastavlja Sergej Itkovski, dok u lijevom uglu je Prizengar. Kao što vidite, on je nemilosrdan prema svojim žrtvama, mislim prema svojim zatvorenicima, plus ima pušku. Da li će Sergej uspjeti da ga pobjedi? To je pitanje. Vidi se žrtva Sergejova, dole u ćošku leži. Ok, kreće prva runda! I krenuli su, ovaj je već počeo da puca, Sergej dolazi hand-to-hand combat. Udara ga, ovaj nazad njega puško i ubio ga je, Sergej je pobjednik druge runde. I ljudi, evo ga treća runda, u desnom uglu Sergej Itkovski, koji je nastavio nakon što je pobjedio oružanog stražara zatvora. Ovako, u lijevom uglu imamo osvojitelja prvog,
Zdravo dame i gospodo, u desnom uglu nastavlja Sergej Čkovski, nakon što je pobjedio naoružanog čuvara zatvora. Ovako, u lijevom uglu sada imamo Combined Soldiera, on je dobitnik kompanije. Ta kompanija ima svoje zatvorenike koje nekad pretvara svoje vojnike, što je jako bilo čudno, ali uglavnom znamo da je opasan i naoružan i nemilosrdno ubija koga god mu vlasnik kompanije naredi. Ok, kreće runda 3. Krenuli su, napada Sergej, napred ponovo kao i svaka žrtva. Zabilazi ga, ovaj ga pokušava udariti. Sergej ne zna gdje je. I pokušava ga ponovo udariti. Udara ga i ubija ga. Uzme njegovu pušku. I sada je ponovo Sergej pobjedio. Ovo je stvarno čovjek od čelika. Pogledajte samo tog čovjeka kako izgleda. Sjajna faca, sjajno sve. I idemo na rundu broj 4. Znači, sada kreće četvrta runda. U desnom uglu je nastavio Sergej. Bori se za titulu, ako ovo usvoji, moći će ići u finale. Dakle, u lijevom uglu je Combine Elite, glavni komandir svih vojnika, straže zatvora i metropolisa. I on je veoma opasan po živote mladih ljudi koji su naređeni da se ubiju od strane kompanije i gospodina onaj koji drži kompaniju. Zato što ne znam, ja nisam igrao Half-Life 2 dovoljno dugo da znam. Možda jesam, ne znam. Uglavnom, sada kreće runda 4 i krenulo je. Ponovo ovaj ga upucao jedno 5 puta, mislim jedno više. Udara ga i to je jako bolno za Sergeja. Da li ga može Sergej ubiti? Da li ga može ubiti? Udara ga! I to je tuča hand to hand. Mislim, umro je Sergej. Džabe na sve, ali Sergej nije mogao izdržati. Bila je to ljudi napeta borba. Uglavnom, Sergej je izgubio svoj titul. I sada će Elite Soldier morati da se bori da bi održao svoju titulu protiv ostalih izazivača. Drago mi je nazad Zoki. Drago mi je Milane. Evo ovako ljudi, zdravo, bila je to napeta borba. Cece, šta ti misliš o tome? Cece, si dobro? Malo sam dobro, sam Zoka pali me glava, mislim, sve, znači, dobro je bilo. Dobro, ja za nisam uopće nekog, neke tuče, eto, bilo je dobro. Drago mi je. Ovako, da vas pitam nešto. Publika, da li vi volite Vešu? Ako volite, molimo vas da mi kažete odmah. Ako ne volite, molim vas i to da mi kažete odmah. Jer inače, ja ću da vam pokažem studio, ako me volite. Ako me ne volite, nije da vam pokažem. Jasno? Jasno. Ako, htio sam još da vam pokažem izvještaj mog reportera, kako se ne zove, alo, reže, kako se zove? Aha, Zdravko je u Ukrajini. Evo ako, sad ćemo da, ajmo televizor, što ne radi ovo čud, a evo ga. I ovako, Zdravko, kako je? Zdravo ljudi, evo me, ja sam u sve borbe, ovdje se puca na sve strane. Ovdje su ultimatisti protiv ukrajinske vojske. Mislim, ne znam da li su ultimatisti, ali ovdje je baš dosta pucanja, dosta ubijanja. Trebamo da priđemo, čujemo već ovdje prve ubijstva, popadali su dole. Šta mislite, ko će ovdje, šta, kako će da se završi ovdje, opasna jako regija, tako dalje i tako bliže. Nastavili su da se ubijaju, evo ga, došao je robot, američka vlada je poslala ovog robota Ukrajincima i on trenutno ništa ne radi. Kao i drugi robot koji je poslala ruska vlada pobunjenicima koji isto ništa ne radi. Ovo nije očekivano bilo. Ovo nije nikako očekivano bilo. Ovo se nema pojma šta se dešava, ako ovdje umire, ko ne umire. Zasad, ukrajinski vojnici počeli su da umiru. Uglavnom,
Jao, sa odavde s mjesta borbe je postalo prilično opasno. Doviđenja, nazad tebi Zoka. Evo ovako, ljudi, Ceco, šta misliš ti sada ponovo Grinkic videla, uvijanje, ovo sve? Pa bilo je svašta, mislim, šta nije bilo? Sve sam skan. Razumio sam sve tebe od reči do reči. Uglavnom ljudi, ja sam bio vaš voditelj za večeras, ovo je moja gošća Ceca. Vidimo se sljedeće sedmice u novom SKTZOK show. Doviđenja! Eto ga ljudi, to bi bilo to. Nadam se da ste uživali u ovome SKTZOK show. Napravit ću drugi ako stignem. Pokušat ću da ga napravim. Za sad nisam imao vremena. Počeo sam snimiti još igrica, uglavnom meni se sviđa što sam snimio. I sviđam se ovako snimati ovo show, ja stao, brate. Samo ne zaboravite rat je u Ukrajini. Mislim, nemam pojma što se dešava, nisam gledao nešto, ne pratim politiku. Jer da nije politika, sve ono, kako je zima. Eto ljudi, vidimo se ko.